ibro kao kang mowinjore ne joma chal karamo timo gima chal kamano. Kadhi nyime en odiochieng' ma weg nyamburko ne chano bago ng'anyo mar ng'ure wi arita ma nyamburko magi kaluwore gi monj mosebed ka imonjo godo kendo iwang'o godo nyamburko magi enyeto kinde ma masira jukogi. Kardoko ni jowuoth ne ochiewo gi luoro ma chopo wuodhegi kuom kuonde tije mopogore opogore. Moko kuom apeyni chimbao ma Nairobi matatu ne tiyo e ndara kendo ne kowo jowuoth. Kata kamano e kar okinyi moko kuom apeyni ma Nairobi ranyisi ne en apaya mawuok Kawangware kadhi chuny boma Oganda ne nenore kochako wuotho gi tiegi kochomo chuny boma kaluwore kod nok ma nyamburko e kinde ma oganda moko to ne okawo bodaboda ka temo lawo sa apaya kaka mano ma Kangemi, Udhiru, Outer Ring, Jogoo Road, Thika Road kod alwora mag Westlands wuotho ne odhi nyime. Achiel kachiel odwani watudre kanyo kod Cynthia Onyango mondo mi waler nikech chakre okinyi ma kawuono sa par kod ariyo nosewuok. Kata kamano winjo ne mondi kaka weg nyamburko twak kapok oyudo mathoth ewi wachno. This organization. So far there is nobody who have been arrested because of that act, and we are calling and we are demanding the government should take action of all, not about our vehicles, all the vehicles that have been touched. We are demanding a record show that the culprits are being arrested and charged in court of law. Kwa majina naitwa Onyimpo Evans, mimi ni dereva. So venye tunakuanga huko kwa barabara, accident huwa hakuna mtu anatakanga accident ifanyike. Accident inakuanga kulingana venye mmepatana. So baadaye tuongee, hawa watu wa nduthi jamaa wanaanza kupiga. Sasa tunafaa tukae chini watu waambie tunafaa kukaaje. Sisi hii sekta ya matatu tunafanya hii sekta tunakaa sisi wote tunafanya matatu na wao wanafanya huko na wachukuzi sisi wote. So ile design wanakujanga at kama ni manager wao ama mkubwa wao hawatrain venye wana nene. Hata sisi unajua ni venye hatuwezi nini, tuko chini yenu venye mnaongea ground. Tunasikia inafaa wa jamaa wakuje tuongee na wao tujue rada ni gani. Hiyo story tunajua tumemaliza hivi na hivi, si ni kweli? Hiyo ndio maana yangu. Kuliko kuchoma gari kama kupiga mtu. Unajua saa zingine accident kama hiyo kupigwa unatorokea nini yako, si ni kweli? So ni akiwa kama ni accident unapigwa, ukikuwa badala muongea unaona unachomoka na badala ya kupigwa. Unaona? Wanakuja moja kitu imekuwa ya moja wanakuwa 20. Ukijaribu kuongea wote wako kwa huyo jamaa wao. Sasa sisi unajua sasa nao nafaa tuangaliwe.